Enak kali kak. Abang dong. Hah? Bang cuma bertiga nih senggol abang. Ya udah gabung dong. Join lang. Lebay gong sila. Obrolan kami itu biasa obrolan dewasa bang. Jadi Ngapain kau itu? nggak tahu lah. Aku pusing lah. Oi, Ngapain? orang ngomong kau lihat lah aku. Ah, Hei. Nah, tuh ah. Kau bagus itu, pintar kau. ya kamera aku tinggi bang. Kamera gua di atas. Ya kau rendahkan lah, jangan kau tinggikan kamera itu. Nggak bisa, Cuk. Itu masalahnya. Nggak bisa, kau masang tadi kan? Kau masang kamera itu kan? Iya. Kenapa ya mas? Karena aku yang masang. Siapa yang masangnya? Tunjukkan aku ke orangnya. Siapa itu? Bapak kau yang masang, ku tengok. Oi, bapak kau diam, kau tolong dijaga lah. Lah, Mana emang, ketawa kau? emang bapak kau yang masang kayak mana? Oi, kau tengok aku di sini. Nggak bisa, Cuk. Hey you, Hello there. can you sing a song? Of course, can see you. Hah? Of course, I can see you. What you mean? Nothing. What do you mean? Nothing. I said, can you sing a song? What song? Another. Up to you. You first. I can't sing. Huh? I can't sing. Oh. Okay. Orang mana, Mbak? Ini yang berlaku satu. What? That's my Why don't you girlfriend. sing for me? That's my girlfriend. Oh. Your girlfriend has a nice mustache. Oh yeah. What? Yep, okay. Are you cute? You are so cute. Oh my god, we're so cute with a mustache and the hair. Oh my god, you look stunning with that hair. And with the jakun, oh my god, love it. Jakun? What is it? What is that? What is jakun in English? I don't know. Oh, hey, that's my fault. So both of you kinda covering your faces. I mean, why? What? Why are you covering your face like that? I have a camera in the gitu. Okay. Baru paham. Bye bye, girlfriend. What? Hey, waiting for me. Yeah, I'm waiting for both of you. Where are you from? I'm from Indonesia, and I'm sure you both are from Indonesia too. No, I'm not. So where are you from? India. Okay. Okay. Are you trust me? Nope, not at all. Why? Because your friend just say it in Indonesian language to you. Oh, joking. Nggak tahu kan? Right? Gak tahu, masih orang Melayu. Do you like that? Yeah, I like a lot of things. What kind of song? It's kind of a biscuit, right? Like a little biscuit. Where? Huh? Hey, Om Gondrong, apa kabar Om Gondrong?
Gua dong lagi ngelinting ya. Acehnya. Halo. Oh, lagi ngelinting apa? Iya, ini lagi ngelinting mau nggak? Berapa garis emang? Hah? Ada berapa garis? Hah? Apaan? Orang mudeng. Orang muda. Orang mana Coba bro? dong hijaunya. Hijaunya lihat. Nih, ada nih. Nih. Udah segitu doang. Bahaya Bisa kalau ya, lama-lama bro. Bahaya kalau lama-lama diliatin. Yoi. Ini sekarang berapa? Orang mana bro? Orang Jakarta om. Jakarta. Waduh, anak Jakarta ya, anak gedongan. Hah? Anak gedongan. Anak gendongan. Anak cewetan om gitu mah. Tadi gendong. Ya udahlah. Kalau masih kecil dong. Itu temannya ketawa mulu bang. Nih, makan roti dulu nih biar ganteng nih. Kenyang. Slip digigit jadi jigong. Lihat tuh om ngapain? Main om, main om. Gak ada nih lagi cari open BO nih. Ini open BO. Open BO om. Open bimbingan orang tua bro. Oh, bimbingan orang tua BO. Ya soalnya ini. Ya itu. Kita harus positif Gua tuh thinking bisa ya, aja. Bang. Gua kan bikin pada nasi gigi. Ya. Tinggal di Jakarta enak nggak? Wow, bukan enak lagi om, panas-panasan, dingin masuk angin. Iyalah, malam-malam di kerap ya. Di kerap. Masih lo? Ayo sama lu. Udah bro, ngerokok mulu. Ntar paru-paru lu bocor. Udah bocor om. Tambah lah tuh tambal. Om gimana om caranya biar rambutnya gondrong? Saya mau. Caranya Ya nggak usah dipotong. makan sayur yang banyak. Kayak apa om? Iya, sayur itu sedalidi. Sayur udang. Gitu. Ya, obe dang, ha. Om orang mana om? Di mana? Orang di dia. Orang Sunda ta, orangnya Sunda ya. Ah. Aing teh nyaho. Aing itu nyaho. Aing. Aing teh nyaho. Apa kabar ya? Kayaknya sih orang Bandung ya. Bukan, Orang mana? orang Bendungan. Bendungan. Bendungan dong kali. Orang Sumatera, Bro. Jawa Tom, Sumatera. Ya, orang Lampung saya mah. Sumatera Lampung. Lampung, dia Lampung. Lampung Barat. Lampung mana? Ya, pokoknya Hah? Lampung. Lampung kan luas om, nggak kecil kayak Sumut. Lampung mah tempat orang begal mah. Saya yang begal Hah? itu. Si om yang rambutnya lurus kayak dilihat-lihat lama-lama kayak cewek cantik gitu loh. Kayak pengen Itu temen lu ada tuh, suruh panjangin tuh lurus itu rambutnya. Iya. Nanti kalau dia rambutnya lurus, udah kayak cewek biar bisa di. Parah lu, masa sama cowok gitu, aduh. Ya parah lo. Udah jomblo berapa Kali, tahun Om. bang? Itu om udah deket-deketan, bentar lagi juga ciuman tuh, nempel gitu. Ini kalau jauhan nih, ininya nih. Oh, berarti om berdua tidak bisa dipisahkan. Yoi. Ya, satu mata. Yoi. Satu paket. Ya. Ya.
Malah ngapain tuh om, lihat dong dikit. Fokus amat di situ. Mabar ya? Yo iya. Makan udah makan. Belum om, dari SD belum makan. Ya elah kasihan amat dah. Makan atuh biar ada tainya. Rokok mulu beraknya asep ini. Entut keluar asap. Iya ngerokok mulu beraknya asep. Udah kayaknya. Ya Om ya, kita mencari janda dulu nih. Ya udah ya siap-siap. Ntar kalau ada bang kabarin. Siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam salam. Enak kali kak. Hah? Bang cuma bertiga nih senggol abang. Ya udah gabung dong. Join lang. Obrolan kami itu biasa obrolan dewasa bang. Jadi? Nyanyinya.